Apo Diyos, ti parabor na kadatayo, ta pinaraburan ta ti Apo, naman pa iti problema, ken saksakit, ken suot ti biyag tayo, ngayon ni Apo Diyos na imbaglata, maraydayaw ti Apo. Adda ti aramidin na, nga nasaysayaat kadatayo, iti dahi ti nga tawad, patsyen tayo, i-declare tayo, nga adda nasaysayaat nga aramidin ni Apo Diyos. Iti dahi ti nga tawad. Uray pa no naglasat tayo, karagiti adu nga riga. Ket patsyen tayo, nga ti Apo ti tumulong kada tayo. Ket dito iti finale, dito series tayo about may you prosper in all things. Rumangay ka iti suamin. Dito iti kayat ni Apo Diyos, rumangay tayo, ti suamin. Saan lang nga di pamati tayo, ti rumangay, ngayem ti suamin nga banbanan. Tano, uno na enten ni Apo Diyos, tulungan na tayo. Paraburan na tayo. Bendisyonan na tayo. Ti Apo, basta mo na, nga birukan tayo ti pagarian ti Diyos, idaton tayo ti biyag tayo kinkuana, ditlikan tayo ti aramid ti lupo, nga iso nga mangdadaal ti biyag tayo, ti Apo tulungan na tayo. Nya ti orasan. Okay, dapay 15 minutes. Okay, so be prepared to receive God's blessings in 2021. Kung naman dito kabay mo, be prepared to receive God's blessings in 2021. Yan, nakasagana kayo mulaan. Amen. Palakpakan tayo mati Apo. Yan, nakasagana tayo. We declare by faith na nakasagana tayo. Umawat ti bendisyon ti Apo. Hallelujah. Yan, Pastor Ronald. Hallelujah. So, nakasagana tayo. Be prepared. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. My God shall supply all your needs according to His riches. Ti Diyos tayo na baknang. Notaduma, hante lang maawat gaputa, mabalin hanapin nga chimpo. Di ba? Di ba? Winno, adapay lang ti manglapad. Winno, saan tayo nakasagana. Nga mangawat, di parabor ni Apo Diyos, kada tayo. Okay, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly. Ni Apo Diyos, kabaalan na nga bendisyonan na tayo. Tinawadwad. So nga masapol nga agsagana tayo. Nunikan na ka ni Apo Diyos ti 1 million. Nakasagana ka plan. Winno ka nakasagana. Baka no aramatum laeng kadagiti awan ti serbina. Okay? So, God is able, ni Apo Diyos kabaalan na, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. So, ti Apo, kabaalan na, mabalin na tayo nga bendisyonan. Nga ko na Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 5, if you fully obey the Lord, sapol nga agtulnog tayo ni Apo Diyos, obey the Lord fully, kaya na sa nananay, haan nga kagudwa, haan nga 1/4, ngayon tudo, itudo natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Give God your life fully, okay, and carefully follow all His commands. I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Dito may paiti Israel. Ngam, karagiti so amin nga mamati kini Apo Diyos, na ibilang tayo ti blessings ti Israel. Tamay may sa ti Diyos tayo. All these blessings will come on you. Amin dagito yung bendisyon, umaiking ka. And accompany you if you obey the Lord your God.
You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. Dito ti karini Apo Diyos, karigiti mamati, hanlang Israel. Bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. I-claim tayo, patsyen tayo, nga ti Apo, ket bendisyonan na tayo. Anya taramidin tayo, how to be prepared. Prepare your mind. Masapul nga isagana tayo, di panunod tayo, di ko natin nga mindset. Masapul nga, di panunod tayo, ni Apo Diyos kabalan na. Masapul nga, di panunod tayo, isong adat tayo, ulo di panunod tayo, dito iti ayan ti mandar. No di panunod tayo ka negative, sigurado rin nga negative. Yeah? No, di panunod tayo kat saan nga pagiso, sigurado nga aan nga napintas. Okay, so prepare your mind. Kuna na ijay salmo, usigan nak o Hyuba, kahit padasen nak, tingitingam ti puso ken isip ko. So dahil ko na ni David, ijay Salmo chapter 26, verse 2. So, dahil ko mapanunod tayo, ibagatay kini Apo Diyos, Apo, dahil panunod ko balbaliwang. Tanong duma, dahil panunod ti tao, negative, aan nga pagiso. No, may dagiti problema, kasla agkapoy tayo. No, ang pa'y normal na jay. Daki na tao tayo. Ngayon masapol nga, patsyen tayo, panunutin tayo, nga di Diyos tayo, kaya man nakabali namin. Una na, kat si ka Solomon, nga nako amom ni ti Diyos, ti amam. Kaya nagserbi kakin ko na abuyugan ti may sa puso, asiwa palongdoken, iti may sa anakem anatulnog. Tani Hyuba, so kimaten na dagiti amin na puspuso, ken maawatan na amin dagiti ararapaap, dagiti panpanunot. No iso ti sapulem, iso masarakam to. Masarak mo to. Ngem no iso idjam, iwaksina kanto, iti agnanayon. Amo ni Apo Diyos si panpanunutan tayo. Amo ni Apo Diyos dagiti plano tayo. Amo na Apo Diyos nagiti kasapulan tayo. Amo na di panpanunutin tayo. Ipaay tayo kini Apo Diyos. Mamati tayo kinkwana. Sapulan tayo ni Apo Diyos. Umasidag tayo kinkwana. Tapnon ti kasta. Ket bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. Ngam na iwaksim ni Apo Diyos. Kaya nasawan, isit aside mo. Among padayawan ni Apo Diyos. Hantay nga agkararag kini Apo Diyos. Iwaksi na tayo. Kaya nasawan, awanti blessings. Awanti koneksyon, the blessings ni Apo Diyos. No, panawan tayo ni Apo Diyos. Okay, siyag ni Hyuba, sukisukag dagiti isip. Suotag ti puso, tapno itid kumet laeng itunggal tao, tikas mayan nurot, kadagiti dalan na. Kas mayalubog iti bunga, dagiti gapuanan na. So nga napatag nga dati panunod tayo, kahit nakaturong, kadagiti banbanag nga may paay kini Apo Diyos. So ni Pablo nga, set your mind on heavenly things. Kaya nasawan, dagiti na Diyosan, na ilangitan. Kaya nasawan, dagiti aramid nga na Diyosan. Di ti pangisintruan tayo, ti panunod tayo. An nga dagiti banbanag nga mangdadaal ti panunot tayo. Tado ti mangdadaal ti panunot ti tao. Ya, so nga dagiti mararamid nga an nga maawatan, ya. So nga ti panunot ti tao serken ti demonyo. Ya, kasla di pulis nga pinaltugan na ti agina. Ya, dagi jay ket talaga nga panunot nga inted ti diablo. Ngem no palubusan tayo, nga dagiti banbanag nga nailangitan, banbanag nga na Diyosan, ni Apo Diyos bendisyonan na tayo. Padaydayaw ti Apo. Okay, so positive mind.
Kaya nasawin, positibo. Dagiti panunot tayo, anteng, naman pwede rin kiti naglasatan tayo, normal dahi ta. But be positive. Agtuloy tayo lang. Just move on. Tuloy tayo, maray dayaw ti Apo. Anteng agsardeg, just move on. Just let God ang agtrabaho ti biyag tayo. Oray no adara kiti problema. Palubusan tayo ni Apo Diyos ng agtrabaho. So be mindful, be grateful, be positive, be true, be kind. Kuna ni Roy Bennett. So, dito positive mind, dakkel di maramidan na dita. No negative di panunot tayo, no ado ti problema tayo, baka matawaw ka, mapukaw mo di simbang ti panunot mo. Ngayon, no, datay kiniya po Diyos, patsyan tayo, nga arami tinakaskas daaw. Kuna na tinasanton nga surat ni Pablo, all things work together for good. Amen. Kalagiti so amin nga banbanag, so amin nga paspasamak ti biyag tayo. Ni Apo Diyos agar aramid kalagiti pamuspusan tapnon ti kasta agserbi nga pagimbagan tayo. God works in all things. God works in all circumstances. Adar aramidin na. No basayan tayo tinasantuan nga surat. Nya dagiti napaspasamak kada Abraham, kada Job, kada Moises, Israelitas, kaya dagiti adadalan, naglasat da, kada dagiti na duma-duma nga suot. Ngayon madararamidan ni Apo Diyos. Kaya ti Apo, imparang na, ti kamodyanan. Noan niya ti panakabalin, nga dakin ko na, idinailan sa di cross. Kaasla na awanan tinamnama, dagiti adalan. Siyempre, na ilan sa di master da. Kaslawanan tinamnama da. Ngayon, iparang ni Apo Diyos, tipan nakabalin na. Maray dayaw ti Apo. Kalpasan nagiti suot, rigat ti biyag tayo. At daytad niya. Maray dayaw ti Apo. Okay. So, be positive. Kuna ni Michael Jordan, sino makaamukin ni Michael Jordan? Mamutay amin nila. Michael Jordan, so ti nasikat na latak nga basketballista, ti pakaistoryan, ti basketball, tintero nga lubong. Kuna na, always turn a negative situation into a positive situation. Among nagita champion, ado naglasatan da nga rigat. Training, kanda dumapay. So, no, the negative nga sitwasyon, turn that into positive. Kaya nasawain, no, the problema, haan mo nga panunutan nga iso dayati mauli. Panunutan nga daramidan niya po Diyos, nga nasaysayaan. Palakpakan tayo man tiya po. Hallelujah. So, nothing is impossible with God. Luke chapter 1, verse 37. Awan ti imposible kini Apo Diyos. Urayan niya. Ti mapaspasamak ka tayo. Awan ti narigat kini Apo Diyos. Amin tayo da problema tayo. Naduma-duma lang. Ti problema tayo. Ni Pastor Ronald, naduma ti problema na. Numamamoy ni Pastor Ronald, talaga nga, baka nyo nga kaya di linasat na. Nga problema. Yeah. Naduma-duma tayo, tisuot. Ngayon, mamo tayo, nga the Diyos tayo, He is the God of the impossible. He is the Diyos. Ti imposible. Oray na riga, kabalan ti Diyos. Because God is the most powerful God. So, tinang parswa, ti langit kan daga. Awanan di sa bali. Nila nga po Diyos. So, prepare your mind. Then, prepare your heart. Masapol nga di puso tayo kay nakasagana. Pure. Diyay motibo tayo. Baka ikan na kaniya po Diyos ti kwartam kay sa bali tayo di pusom. Baka no agbaliw di panunot mo. Di pusom. No papaknangan na kaniya po Diyos. Yeah? So, pure
and clean heart. Okay? Kuna na jay Psalm 24:3-4. The earth is the Lord's. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear deceitfully, he will receive blessing from the Lord and vindication from God of his salvation. Ngamin, karagit Israelitas, ti may nga basol dahil panagaramid dati ribulto. Idolo. Kataw minuman pa eh. Hindi siya karabukop ko eh. Okay, so, pure and clean heart. Masapol nga di puso tayo, kita dagin ni Apo Diyos. Saan nga kalagiti di Diyosen? Saan nga kalagiti nailubungan? Masapol nga di puso tayo, ket pudno kini Apo Diyos. Right with God. Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, daya ti kararag ni Ari nga David. Tano da duman di puso tayo sa bali ti motibuna. So, ako na ikanak tinadalos nga puso. Apo. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 22, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Again na tayo. Ayatem ti karubam, ayatem ti pamilyam. Ayatem nagiti kabusur mo kuna niya po Isos. Pure heart. Oreado ti kabusur tayo. Oreado ti mga chismisking ka. Ya. Ngayon niya po Diyos, amuna, ti aramidan na. Ya, oreda kami nga pastor ka, dumati mga chismis mo na duma. So, naduma-duma. Nga panakasuot, ti biyag tayo. Ngayon, ti kararag tayo kumadalusan niya po Diyos, ipuso tayo. Tapnon ti kasta, ibukbuk na ti bendisyon. Ya, ibukbuk ti apo ti bendisyon. Basta, madaan tayo. Ti puso. Nga nadalos. A heart for God. Kana. I will praise you, Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forever. With all my heart. Di pa nagdaydayaw tayo kumaga with all my heart. Amen. Haan mo lang ang kalangag praise and worship kini Apo Diyos. Tapno makita da. But you are worshiping God because you know that God is able. God is worthy of praise. May karini Apo Diyos. Ti amin nga dayaw. Awan sa bali. Ngay dayaw tayo. Haan nga politiko, ti dayaw tayo. Haan nga tao. Haan nga ti pastor, ti dayaw tayo. Ti Apo Diyos. Ti dayaw tayo. Isong makarindetek sa pa, Lord, I praise you. I worship you. Dayaw aking God, ni kanak ti biyag ko. Ni kanak ti pigsak. So, dati pigsa tayo magtrabaho. Dati pigsa tayo nga garamit. Karagiti banbanag garamidon tayo. Itinal daw. So, I will praise the Lord with all my heart. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Nasilokana ko na agtalag ka ti Apo, ti amin nga pusom. Trust in the Lord with all your heart. Ti amin nga puso tayo, Apo, itad ko, ti problema king ka, talaga king ka. Makamu ka na po, hamo nga, itad ti problema. Talag mo kini Apo Diyos. Kaya ni Apo Diyos tulungan na tayo. He shall direct your paths. Number 3, prepare your hands. No kaya tayo ng awatan ti blessings ni Apo Diyos, prepare our hands. Industrious hands.
Nagagat. Masapol nga gagat tayo ti 2021. Antay agsadsadot. Agagat tayo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs. Dito mga translation, your own business. And to work with your hands as we instructed you. Tinasantuan nga surat, tinagagat, mapadayawan, mabindisyonan. Basta nagagat tayo. Naadal tayo, dagiti naduma-duma nga pamuspusan, ti panagrangay, nakasanutay nga paduan ti kwarta tayo, sanikwa tayo, kanatay ni Apo Diyos ti sirib, tapnon ti kasta, ket rumangay tayo. Antay nga aksayaan, wino gastusan, ti kwarta tayo, ti nyaman nga awan ti sirbina, no dikit usarente nga naimban. Paray dayaw ti Apo. No hanganasken nga umutang ka, hanggang umututang. No umutang ka gapot ti gatang mo ti television mo o TV mo, computer mo, cellphone. Don't borrow. Hanggang umututang. No dumagamin ti Pilipino, hanggang necessary umutang, wino gastos. So kanatay ni Apo Diyos ti sirib. Agagat tayo. Agnegosyo tayo. Agnegosyo kayo. Aglako-lako kayo. Kaya dumapay. Agtrabaho kayo. Yaman din ni Merson na trabaho na. Bumakbak namin. Praise God. Hallelujah. Kung nanay dyan, Proverbio, chapter 6, verse 6 to 11. In kakin koton si kana sa daut. O tubem dagiti daldalan na. Kaya't sumirib ka. Kuna na, iso nga idinto nga awan pangulo na mga iwan man wenno agturay sa ganaen na tikanen na itikalgaw. Agurnong titaraon na. Ako kita ko to, agurnong da. Agsave da. O sa dot kuna na kaano ti babangon munto, nagiti man naturog. Ita aturog mo. Alapay basit aturog, basit aridep. Basit apa nagdalikep-kep kuna na. Dagiti mima tapno makaturog ka. Iti kasta dumteng to ti kinapanglaw mo. Akas man nanakaw. Ken ti pannakasapul mo unay. Akas nagtagaigam ataw. So nga tinasadot madi. Ti man naturog. Madi. Ti maturog nasiat. Ngam naman naturog. Madi. Sapol nga usaran tayo di chimpo tayo. Ado di pangusaran di chimpo. Ang lang taltalon. Ado pangusaran. No, di extra time mo. Di mo pang ka aglako. No, di trabaho tayo. May salitang source to income. So nga duma, mapnek tayo kami may maysa nga source to income. No da trabaho, nagsapol ka ba iti sa bali nga source to income mo. Negosyo. Hangalaga nagpapautang ti 5-6. Matitaya, dakalo na iti interest na. So, mangsapol tayo. Tinaduma-duma nga source to income. Tapnon di kasta, kaya tahante lang mapnek di may maysa. Tapno nadardara, siyempre no daydoy, no punom daydoy, no may salang ti agububo, mabayag, ngam no duwa, no talo, mabibiit. Okay? So, ado ti pamuspusan. Okay, generous sense. Masapol nga jihima tayo, no bendisyon na natin ni Apo Diyos, managparabor tayo, baray dayaw ti Apo. Ano inikan na ka ni Apo Diyos, kaya nasaon inikan na katitid mo. Kasi nadintid ni Apo Diyos ni Isaac, nga anak ni Abraham, kuna ni Apo Diyos itid mo. Duma kasi ni Apo Diyos no intid na, isublim. Tapno, umadadaw. And, so, generous sense. Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Una na,
Whoever refreshes others will be refreshed. Ti managparabor kuna na bumaknang. Romangay. Kaya dagiti mang refresh, mang sibog, kadagiti sabsabali, masibugan mo. Kaya nasawan no, nag-share ka, damat maawan mo, nga bendisyon. Kung natin Biblia, nga adupay ti maawat mo, nung mang-share ka. At da giburay, kahit sumanikwa. Sumanikwa pa, kahit adda agmet-met, ana sursurok, pay ngem karbangan na, kahit agbanag laeng, ti kinapanglaw. Iso nga lagi tayo na mat-mat unay, kasla pumanglaw laki di, nadada. Ikinapanglaw, lang ang kawan ti kwarta. Mapukaw ti gagayim mo. Pati di karubam, nakangaisi man na, naimot ka nga raw, ha? So, ti managparabor, mabindisyonan. So, dati ko natin nasantuan ng surat. So, Proverbs 22 verse 9, whoever has bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. So, tumulong tayo, kadagiti na panglaw, kadagiti makasapol, niya po Diyos bendisyonan na tayo. Nung nadaduma, kadagiti tayo abusumat nadaduma, ngagpalpalama, sila tayo mamuki dyan San Pedro, basta makita nagdita, kandon, ang nalatang nakangapulos-pusan, nanging ganang makadawat. Kaya tayo ka abusumat tayo. Nangarod kay kamlatan na tapno pumanaw na mga pumanaw. Okay. So, kaya nang sawin nga nung mangibingay tayo, gipuso tayo, tumulong tayo, kanyaman nga wagas, the ministry to church, when no kalagiti makasapol, kalagiti kakabsat tayo, kakabagyam, niya po Diyos bendisyonan na tayo. Niya ko na jay, nga agaramid da, kung na kadagiti babaknang di tilubong, kung na agaramid da kuma tinaimbag, anabaknang da kuma kadagiti tinaimbag nga raramid. Nga managparanod da, analakada nga makipagrikna, nga gurnong da, iti may paay kadakwada, iti maysa, anasaya at apamunganayan, amay sagana, iti aldaw, amapasungad. Tapno magunudan da, tibiyag nga pudno. Suray iti balakad ni Apostol Pablo kalag iti babaknang. Managparabor da kuma, marindayaw ti apaw. Dahil kuma ti nakasagana nga kababalin tayo, no paraburan na tayo ni Apo Diyos, nakasagana tayo nga mangited, mangiburay. Kahit ni Apo Diyos isubli na pa'y talado, nga bendisyon. Marindayaw ti apaw. Hallelujah. So are you prepared to receive your blessings from God? Okay, nakasagana ka di. Let your mind believe that God is able to bless you. Panunutan tayo. Nga ni Apo Diyos, kahit kabagalan na tayo nga bendisyon. Let your heart right with God. Masapol ka di puso tayo. Kahit adakin ni Apo Diyos. Aan kong mga sabali, dala di puso tayo. Obey His word. Nagtulnog tayo sa una. Let your hands work hard and be able and be generous in giving. Dahil titaramitan tayo. Tapnon di kasta, nakasagana tayo, nga mangawat ti blessings ni Apo Diyos, ti 2021, nakasagana kung matipuso tayo, ti panunod tayo. Kaya nagitiima tayo, nagserbi kini Apo Diyos. Lord, kunang nabindisyonan naka, use my life. Sarap ditiyag ko, Apo. Kahit podno ka ni Apo Diyos, bendisyonan na ra. Hallelujah. Tumagdar tayo amin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kantaan tayo man kanta, I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord God. I worship you, oh
Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Apo dahil iti mauting nga Domingo, iti dahil iti nga tawan, 2020, Apo ket mapasungan ti 2021. Apo bendisyon am dagiti kakabsat. Lord, para buramid Apo, uray adu dagiti naglasatan da nga problema. Amok Apo nga daramida iti familiada, kadagiti trabaho da, negosyo da, tarakenda, mulmula da, at daramida Apo nga naimimbag ti dahil iti katawan 2021. We declare blessings, Lord. We declare blessings, Lord. We declare blessings, Lord. In the name of Jesus, your Son. Patsin mi Apo, nga garamid ka, kalagiti milagro, iti dahi nga tawan, ket pabaknangam dagito nga kakabsat, tapno isuda, to saram, iti dahi nga lugar, tapno makita dagiti na tao, nga ti Diyos adda ka kadakwada. Titunggal may sa kada kami. Apo, bendisyon namin da. Bendisyon namin tunggal may sa. Nagiti masakit, Apo, gasa mida, Apo. In the name of Jesus. Apo, uray no adda nagiti umay nga sakit, gapot, adda kami palang dito ilubong. Nga iso nga pag tigtignayan ti Diablo. Ngayon, mamati kami nga nalpasen nga naabak ni Satanas, di cross. Gaputan na gungar ka, Apo Isus. Malipod ka nagiti na tayo. We are victorious, O God, because you are with us. Mamati kami agaramit ka dinakaskas dawa po. Thank you, Lord. Hallelujah. Apo papigsam dagiti kakabsat. Ti kami da Apo ti courage, pigsa, ti panunot, ti puso. Tapnon ti kasta Apo, rumangay da iti dahi ti ngatawan. Kanagbalinda Apo nga pangpangulo. Apo iti dahi ti nga lugar. Tamakita da nga adda ka kadakwada. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless us all, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray, God, for blessings to this congregation, O God. Kaya ditong galmay sa kada kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Ni Apo yung simang bendisyon kada kayo. Kaya damok nga ti Apo, parangayan na kayo. Itong galmay sa kada tayo, ni dahi tingataway. God bless you. Happy New Year to everyone.